Hello guys, good afternoon. Kadu gawe phanta ni channel kilang bera rat tum hata suri kadom pa jolo kadom pini bang polo te kona sedam me polo ni linang khanam polo ke dili tum sari long okin ne bila se o kilo o ke bila se nang lang thala pen la sab sari ko som na se dili tum kilong ma polo te la tani linang khan po aprang ni lita biola Congress suli bom government coba menghulang alang di aning kemeten dark nine American siar lukan nar lagi helang di Jos milik alang di si besa skim kilo ke pendak rong long cari dia bang ke alang di pertanian hang potan ini samun alang di bida sing tero dajer kendai rong sing alang di cela sarut besa skim milik temana itu malas hem dung mang roy dulu kelang roy loknya stay kilo manon bang nela sa oven ne tampol di kon ma o kiong ekit hege binang lang no kilo o pineng kilo tasi alang lian ning niu terus milik ta no anta nilik tum cholong bom alang di alang teklem tikos tame alang di klem kita mesen pen suri anan hirjene hapilo alang di lalu se ketika dingin panas dan kondisian iklim longbom ni pan nilihin dan pajama ronde kena galang panan deh ronde balting tapi kau ayo, kalau thok tegi jual lebih. Tuh ulang ya.